Ubak Sumar Langswer, Presiden Kariboy Boxing Association, ulapan benar basyan en pelong ye gajing yakop yakura boxing ha NSCA Indo Stadium umling kedat nyongpo. Kini gajing yakop yakura kan long ha ka arpusa bat arpusan terik juliu arjar arpuar. Kinu kikenhun ki bakwa bani shimenta ha kini gajing yakop yakura Kishim ye ki form na kinong kitkam Kariboy Boxing Association ni kilaban phone show new number kendai pra hendriu arpra hendriu iwe nyau not na kabenta kijing tip ki bashay bat batikna kabaning kong ai kublei piboro pia wan sini na kalian ki press habi de bagani ka press briefing jingi bangi bu mentan na benta gane ka Kariboy Boxing Championship kabanlong na do arpulai do arpusan te kabaning kong kajing kublei hi college syaga MBA haga jing lam nanti jong ba presiden jingi Peter Lingmi bat kumjo sa lari karpran kibala ai jing mun ingi man kipor bangi de bandano ya ka tournament haga district khnang bangila banyo ya ki players kibabit na ka district sha bangin pha syaga state level te kumta haga ni kapor na kalyang jingi ni kwa ban pentip chapi ba Kariboy District Boxing Association kan pelong ya ka Kariboy Boxing Championship ha ka arpusau bat arpusan ha indoor stadium nongpo kabadan hang ni ha umlang kedai nadu kapor sibeje bat ni khot so baru ya ki team ya ki club baper na ka district ki badan lani ki individual ki bakwa banwani simenta kila ru banwani kendu ya kinong ya jangka RBDA hang ni hanongpo bat kila ru ban ai kerteng na benta bakinile kai te habidi bakawi kategori is category jengi bade ru coach jongane ka district insa ai jing tip ep batu sa kendiat ni kwa ban ong ep ba nadu bangi simti ya kane ka Kariboy District Boxing Association kabalalong hawarjar arpuwei te ngim sim layo ban pelong ya ka tournament ka daw ka kumba pitip hi ka don kalawan no ka klam COVID-19 te ngim sim layo ban pelong te sibun ki khna kila ja banwan practice bat kila bun ki bumdon syuru banile kai mo te ngi kwa man yo ka jing tersiu thia beng ki khna kumta ngi pelong ya kani Kariboy Championship ni community bakan long ka ba phu ba phieng hi wala ka red ru re ngi community pat kinong simenta kinwan bon namar ngi tip maka district kalon sibun ki players tang ba kalong kamdan lenti te mentang ngi play kani galat kalenti na bata jongki kena bakinwan chakmat bakin yo bani simenta kenang bangila ban yo ik players ki bobit bani simenta ha state level bat kham tam ya ga hin ban mi khmat ya kari India te sakniat ru ko ban ai kublei kapang ni ki khot jingi ki badan hang ni do vice president ki finance ki assistant coach bat ki assistant volunteers jongi baro ki balai tri sitom sisa ban penurlong ya kani ka tournament te mentang ilayo ya kani kala bit abyang mangin pelong ya ka haka arpsau bat arpsan trik mentau benai katkum ki weight category hi dom katkum ki jingdon jongi khna jongi banang ne ke juniors kan don artli ko weight category kata kan dom 30 to 33 but 38 to 40 but jongi senior par kan dom 48 kg 51 54 57 60 67 but 48 jongi girls ki girls sama ki duna tengah ni bu betang ko weight category but ka procedure jong bout kin dom 3 rounds 3 minute but 1 minute rest but ki rule ki nong bet aiba 10 point scoring system.